Malwetse a sa tsholaneng a tshwana kankere ya prostate ke nngwe ya malwetse a eteletseng pele mo go ameng borre ga mmogo le makoa a mangwe a botsogo jwa tlhaloganyo. Kgwedi e fetileng ya Ngwanatsele e ne e segetswe fa thoko go bua dikgang tse di farologaneng tsa botsogo jwa borre e tlwaelesegileng go bidiwa Movember ka puo ya Sekgowa. Mo kgweding e fetileng re bone go dirilwe metseletsele ya dithuto go leka go tokafatsa le go kgothatsa borre go tsaya tsia botsogo jwa bone. Ta re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka kgwedi ya botsogo jwa borre kgotsa Movember. Kgwedi ya Ngwanatsele kana November ke kgwedi e leng gore mo lehatsheng lotlhe e segetswe ga thoko go tsibosa borre kana go ba gakolola ka botsogo ba bone. Go le gantsi motho wa rre ke motho e leng gore o ikakanya la bogelo. Jaanong kgwedi ya November ke gore re gakololle banna gore banna le bone ba botlhokwa, ba na le mosola, ba na le boleng mo setšhabeng. Kganye ya Movember e simologile ka ngwaga 2003 kana le simolotswe go lemogwa kana le la tshwaiwa ka ngwaga 2003. Re itemogela borre bangwe ko lehatshe la Australia ba e leng gore ba ile ba kopana ba itemogetse gore mme ka re ga go tla mo dikganyeng tsa botsogo borre ba ko morago, mme ba lebeletse gore borre ne ba amiwa go le gontsi ke malwetse, ba bangwe ba re latlhegela ka ntata malwetse a leng gore a ne a ba apere. Mme ba simolodisa yone kganye ya Movember go leka go rutuntsha borre mo go tsa botsogo le gone gore how do they access health services, gone go leka go tokahatsa botsogo ba bone. Mme sengwe se se pharologano maetsho se e leng gore ba ile ba se dirisa e le sesupo kana sekano sa gore borre ba tsibogele dikgang tsa botsogo a bo ile go rotloetsa borre gore ba tlogele ditedu kana ba ska ba ipeola ditedu ya ka le nna le mpona yana ke tlogetse ditedu ke mo monong wa yone Movember e le sekao sa sone gore mo kgweding yone ya November borre ba bone ka yone sekao seo e le gore ba itsere sekano sa gore re tla nna karolo ya go tlhomamisa gore borre ba nna le kamano kana ba access health services. Fa go tla mo dikgang tsa botsogo borre ba ntse ba saletse ko morago. Ka jalo seabe se segolo sa Movember ke go tsibosa le go gakolola borre ka botsogo jwa bone jaaka re utlwile. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwa gore monongwaga kgwedi ya botsogo jwa borre e ne e tshegeditswe ka sethogo se se reng. Gompieno re lebile sethogo se se reng change the face of men's health. Mo go tsa Movember go raya gore re hetola ka ga borre ba le bane dikgang tsa botsogo ka teng, ra go bua ka malwetse a sa tshelaneng la tshelanang le bo PMTCT. Re na le dikgang tse dintsi tse e leng gore o ithela di rama mo e leng gore borre ga bate kokelong ka nako le ha mme a setsa itshologetse. They are dependent mo statuseng sa ga mme. Kgang eo le one re batla gore re address ke dikgang tse dintsi tse e leng gore borre they are facing hela mme ga nkere di addressa nako tsotlhe ke bomme. Ka go reng go le botlhokwa ebile re tshwanetse go tshwenyega ka botsogo jwa borre? Go maleba gore re bue ka botsogo bo borre because dipatlelo di supile gore life expectancy ya borre e ko tlase ha re tshwantshanya la bomme, mme mabaka a matona le gone gore ga re tsibogele botsogo ba rona re le borre. Bontsi ba rona re tsamaya ka makoa a re sa itseng, ebile se tšhaba kana society e dirile gore borre gore go to monna o tshwanetse gore a bo portray certain attributes kana characteristics gore if you are man enough you don't have to be seen at a facility. Yaanong go mo re gola ka gone re le borre mo helang gore itsa gore re access different health services because re itse gore the moment you access different health services gore you are not man enough. Jaanong re batla go change se mo dikakanyong tsa borre gore it's okay for a man
to seek health. It's okay for a man to be emotional. It's okay for a man to say, I have failed, so that a kgone go bona thuso e maleba ka nako e tshwanetseng. Seemo sa dikgang tsa botsogo jwa borre ke se se ntseng jang mo lefatsheng la rona. Ka lemoga gore re le borre le dipatlisiso di a supa gore re saletse ko morago mo go tleng dikgang tsa botsogo. Kana re ka tlhalosa ka sekgwa re as men we have poor health seeking behavior. Yaanong ke monyetla gore re le borre re emelle ka dinao re bue ka botsogo ba ga rre. Segolo ang re itebagantse le makwa e leng gore a ikganeletse mo go borre a tshwana le bo prostate cancer, testicular cancer le dikgang tsa botsogo ba tlhaloganyo. Ra bona mo lehatsi la rona borre bangwe ba reacted to mental health issues in various ways. Bangwe ba nna violent ya ka re bona dikgang tsa kgokgontsho ya bong di le ko godimo, bangwe ba itseela matshelo, bangwe ba nna abusive hela jalo jalo. So ke tsone dikgang tse e leng gore tota re ikeeletse gore re rutentse borre ka tsone, re di buisane re le borre re bone gore mme tsela re ka tsaya efeng gore dikgang tse re di heme kana re di emise completely. Mo kgweding e fetileng go ne go hiwa dithuto tse di farologaneng ka makoa a amang borre. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka makoa a tswelelang ka go ama borre. Re le ba botsogo mo kgweding e re gatelela dintlha dingwe tse e leng gore ra di lemoga tse di amang banna mo botsogong. Sa ntlha e le kankere yone go teng ke kankere ya banna kana kankere ya letha la borre. Kankere ke kankere e leng gore ya ama letha la borre kana ka sekgwa go bitswa go te prostate. Jaanong dikai dingwe tse e leng gore ra di bona mo kankereng e setse amile motho a rre ke gore e tara a thapologa nako tse dingwe mothapo o kgona gore o thibege. Motho a utlwa gore o gateletswe ke mothapo mme ha re wa go thapologa go tswe sepe. Nako tse dingwe o tla bo o tswa o rotha o ntse o tswa o le monnyane wa ema motho a utlwa gore go lo a mme a ke itse ke gololesege mothapo o sa ntse o le montsi mo go nne. Mme go pala gore o ka tswa mo teng motho a tsaya bo 20 minutes a ntse a leka gore a patike mothapo go tswa o sa tswe. Sekai se sengwe se se ka nnang teng ke gore motho a re wa thapologa ha a soletse gore go tla tswa mothapo o tla bona madi mathasedi a madi kana madi hela go thelelo le mo mothapong. Selo se se taba se bontsha gore se teng gone ke nka bona mothapo o tswa madi a tswa mo mothapong. Se sengwe gape ha e setse anong kankere ya name mo mothong wa rre sa ka se bonang ke gore o ka nna le pain mo marapong marapo a setse a phaphanya mokwata setse o phaphanya le gore kankere setse amane le marapo mo mmeleng kana le dikarolo tse dingwe jalo mo mmeleng. Jaanong kankere e jaaka dikankere tse dingwe mo mmeleng go botlhokwa gore motho a e lemoga go santse go na le nako a se ka emela gore nako e hete go nne thari o santse gore a tsiboge le dikaedi se di nne teng. Go botlhokwa gore ngwaga le ngwaga motho a re a ba ikatumetsa le ba kokelo gore a thathubiwa re ke sile ithatobela gore le sekaseke gore a ke na dikai tsa kankere ye go teng prostate cancer. Jaanong se se dirwang se gabedi sa ntlha go ka tsewa madi go check-iwa gore go na le dikai dingwe mo mading go supa gore a ne motho o na le kankere. Sa bobedi motho ka thathubiwa ke ngaka mo go bitswang go te rectal exam. Rectal exam ngaka o taba a tsenya monwana ka ha morago a seka go bona gore a ne go na le bogwata bo e leng bore e taba le bone supang gore go na le kgonagalo e ntse ya gore motho a bana le kankere e ne go teng prostate cancer. Jaanong ke a rotloetsa banna botho ba e leng gore ba hitile dingwaga tsa 50 ka gore kankere re bona thata motho a setse a potile dingwaga tsa 50 ka kwa ha o se potile dingwaga tsa 50 ka kwa e thutwetse gore ngwaga le ngwaga wa ikatumetsa le ba botsogo gore o thathubiwe gore a ne ha ona kankere e mo kgweding e re le mo go yone re bona go na le ba le bantsi ba e leng gore ba rotloetsa dikokelo le dintsi di a rotloetsa di thathoba batho ke rotloetse banna botho gore ba tsibogele go thathubiwa ba se ka tshaba se patela. Bolwetse jwa kankere ya prostate jo bo tsweletseng ka go ama borre ka dipalo tse di kwa godimo bo ka thibelo ebile bo alafesega fa bo bone nako e le teng. Go mo mariding a borre gore ba tseye boikarabelo go itlhatlhobela kankere e nako e sa le teng.
tla re tswelele le thulaganyo re utlwe ka makoa a mangwe a amang borre. Kankere nngwe re e bona mo go borre thata ke kankere ye e bitswang gote kankere ya mae ya borre kana testicular cancer. Jaanong go botlhokwa o le motho wa rre wa dingwaga tsotlhela le banana ba le mo teng gore ba nne ba ithathoba mo sakeng yone ya borre o utlwe gore a gona go ruruga mo teng, a gona bothoko mo teng kana a gona kgeleswanyana e utlwa mo teng. Ha ka re ntse o ithathoba yalo bo utlwe gore go na le kgeleswa mo teng, le wena o tsibogela jalo gore ha ke a tlwaela gobe ke utlwa sengwenyana se le teng, ke utlwa bothokonyana e re ke itshwara o bo tabogela ko go ba botse gore le bone ba sekaseke gore seo ke eng se se ka tswang se ira gore go nne jalo. Jaanong go na le dikgang tsa botsogo ba tlhaloganyo ka jalo banna ba imetswe ba gaetso re imetswe re le banna ka gore setšhaba se sologela gore le monna o se ka ba supa gore wena o utlwile bothoko kana o ngadile kana o na le selelo mo go wena o sentse o nnela o ntse o gagametse o le motho wa rre mme o rwele go le bokete jaaka ke buile ke re ha o lebelela hela mo setšhabeng setšhaba se sologela bontsi mo mothong wa rre. Jalo re bona e le gore batho ba borre ba imetswe mo maikutong, ba imetswe thata mo dikganyeng tsa madi, ba imelwa e ka tswa le dikgang tsa letshono, e ka tswa le dikgang tsa gone gore gate motho a bapalle bana ba gagwe mongwe o tabele gore tshwanetse re o sapote bana o romele madi kgwedi le kgwedi motho a sena eng le ene go sena sepe sa ka se isedisang ka tsone. Malwetse a re a bonang thata mo borre ke bo high blood go na le sukiri le malwetse a pelo. Eno go botlhokwa o le motho a rre gore o ipotsa ngwaga le ngwaga at least o bo o checkile o pompile go chekiwa gore ha ona high blood, o checkile gore a nne ha ona sukiri, ha ona malwetse a pelo. Se sengwe gape se botlhokwa ke gore o je dijo tse di lolameng o bo itshidila mmele. Re a itse go na le bolo ya bo sontaga ya borre le one ya thusa gore borre ba nne ba ntse ba iketetsa mmele. Ke rotloetse ke re borre a ba kokwanye ba sedile mebele ba taboge mmogo ba dire dilo tse e leng gore di ka rotloetsa botsogo mmogo. Go ka dirwa eng go tokafatsa botsogo jwa borre? Re na le bo voluntary medical male circumcision e tabagantse le borre. Re bua ka SMC ba counselwa ba rutwa ka tsa malwetse a thakanelodikobo e le borre hela. Re na le gore re ba tsenye even in partner testing bo PMTCT re tsile le bone re le bomme ba ba itshologetseng go na le counsel o ithelela gore le bone ba e tsenela. Jaanong mo gongwe re na le makalana a harologaneng a e leng gore re berekisana le bone bo men's and boys tota ba bua ka botsogo jwa borre ba bua le ka yone GBV. Molaetsa wa bohelo go go borre ke gore botsogo jwa bone bo laolwa ke go akanya ga bone. If they see positive in life, they are going to be positive even approaching the health services. I get it. Le rona hela re le bomme molaetsa o go go rona gape gore let's create a positive environment gore borre ba kgone gore ba bue dikgang tsa bone re sa ba gatelle ka mahoko a ileng gore ithela a le botha a le bothoko re ba he nako ya go akola kgwedi yone ba bua ka tsa botsogo re ba he lorato ko malapeng. Seabe sa baeteledipele jaaka ba bogosi ke sefe fa go tla mo go tokafatseng dikgang tsa botsogo jwa borre? Re le ba makgotla a Setswana tota yala re na le maikarabelo a gone go bona gore re tshela mo setšhabeng se e leng gore se na le kagiso, go na le ledula mme ebile e le tšhaba e leng gore e bopagane. Mme re dira yalo ka go dirisanya le setšhaba se re direla mo go sone, the community. Go na le makalana a tshwana le bo ward development committees a tsamaisang mananeo a tshwanang le bo ipelegeng. Re na le basepodisi, re na le makgotla a puso jaaka bone bo DHMT, re na le ba bo gender affairs. Bo gender affairs mo bogampienong ba re thusa go tsosolosa
gender committee ya rona ka ha mo Broadest. Mme re dirisa ya le makalana ikemetseng ka nosi ba ileng gore le bone ba tshwere dikgang tse ko ba leng teng. Mme ala seabe sa rona se se tona ke gone gore re lebelele dikgang tse di leng teng mo tšhabeng e re dirang le yone. Mme ga re bona go na le dikgang dingwe tse e leng gore di tlhoka go tsibogelwa, re be re ka tshwaragana le makalana a e leng gore ba na le tsone ditsompelo le boitseanape ba go ka dira dikgang tseo kana go bereka mo dikganyeng tsa go nna jalo. Ke ka bua le borre ka baraka re botsogo ja rona bo botlhokwa. Botsogo ba rona bo mo diatleng tsa rona, ke rona re tshwanetseng gore re itlhokomele. Mo sebakeng se se telele borre ba ntse ba itsiwe so sa ntlha batho ba e leng gore ba tshaba go ya kokelong. Ha ba lwala ga re lwala re itse gore re tshaba go ya bookelong, ke sengwe sa ntlha se e leng gore sa ama botsogo ba rona. Mme seo tota mo dinakong tsa gampieno se tshwanetse sa fetoga. Se sengwe hela ke go itse gore dio dingwe tse re di dirang mo matshelong a rona tsatsi le letsatsi re tshwanetse gore re di dira ka boikarabelo, ja go itse gone gore gongwe di ama matshelo a rona jang, di ama yang le matshelo a ba re tshelang le bone, di ama yang le itsholelo hela ka kakaretso, itsholelo ya rona, itsholelo ya bana ba rona jalo jalo. Yaanong borre re tshwanetse gore re ele tlhoko dikgang tsa botsogo, re bone gore le rona yaanong re tshwaragana le bomme gore yaanong re leke go tokagatsa tsa botsogo ja rona. Go botlhokwa fela thata gore borre ba simolole go tsaya boikarabelo jwa botsogo jwa bone, ba simolole go tsaya dithuto gore ba itse ka diphetogo tse di diragalang mo mebeleng ya bone. Seabe sa borre ke sefe mo go tseyeng boikarabelo jwa botsogo jwa bone? Borre hela nka ba gakolola gore tota mo bogompienong ga go sa tlhogona le gore ba ka nna bonya kwa bookelong ka gore tota borre go a lwala, mme kana go lwala ga go tlhaone. Mme ebile botsogo ke boikarabelo jwa mongwe le mongwe, a borre a o mme. Yaanong ga e le boikarabelo ja gare wena ka bowena kona o ka tsang boikarabelo ja gore o ye kokelong o ye go kopa dithuso go santse go na le nako, go na le gore o diege e be e le gore jaanong bolwetse bo a hetelela bo a go hela e le gore jaanong bo pala le boyane ba bongaka, mme ka bene e rile ya re santse bo le bonyenyane ba kgona gore o thusiwe nako e santse e le teng wa bona pholo. Rre ke motho e leng gore gongwe ka ga godisitsweng ka teng go dumelwa gore gongwe ke motho yo thata, mme ke riale ke gore go dumela gore ke motho e leng gore o ka kgona go tshwara diemo ka pelo ya gagwe kana le ka ga nonogetseng go di tshwara ka teng. Mme hela re se ka ra lebala gore rre ke motho, mme aka e le motho jalo go tlhokana le gore le ene a dumele gore se sa amang motho e le wa mme kana e le wa rre, le ene e le rre sa moama. So se nthutile gore ke le rre ke tshwanetse go tlhaloganya gore ke motho ko ntle ga gore ke rre. Mme a ke le motho ke na le maikutlo o tlhela motho a nang nao, se se ka amang motho sa nkama ke le rre. Go botlhokwa gore ke kgone go tsaya tshwetso ya gore le nna ga ke utlwile botlhoko ke supe gore ke utlwile botlhoko, mme ke batle thuso ang ka e bonang teng gore botlhoko jo mo go nna jo bo se ka ba helela bong affecta kana bo nthusa botlhoko ka tsela epe hela go etelela pele. Borre nka ba raya ka re ga re ditshipi re batho, mme a ka re le batho yana a re le seng go tsaya mowa wa go ipolelela gore seemo sengwe le sengwe se re kopana le sone re ka se tsaya ra se ipela. A re ikamanyeng kana re itlwaetseng yone kgang ya gore re leke go sharing hela se se mo mahatleng a go se bolelela o mongwe o hella o nna le kagiso mo mahatleng a go fila gore selo se ntse ke fila gore gongwe se diragala nna ke le nosi ka gore motho o ka share le ene gongwe ka go bontsha the easy way of dealing with your problem instead of doing something like se ska se go tsesen. Me sharing, I think sharing your problem with other people ke dumela gore ke yone kgang e leng gore ke molemo wa kgang. Lephata la botsogo le tshwaragane le ba lekalana la nnapa
le na le mananeo afe a le a beileng pele go tokafatsa botsogo jwa borre? Maetsho re dumela mo goreng kgetsi ya tsie kgona ke go tshwaraganelo, so ra bereka le what we call civil society organization tse leng gore tota da on the ground go re thusa go tsweledisa moono wa rona, mme ebile re ba thusa ka ditlamelo ka go harologana gore ba kgone go fitlhella re mongwe le mongwe ko ntle ko mo dikganyeng tse di amang borre. Re nna le di-campaign kana dithuto di ka puisanyo where we engage in different dialogues concerning issues of health go leka go raise awareness, and also with the intention of gore re provide services such as screening for early detection gore borre ba kgone go tsibogela botsogo ba bone nako e santse le teng. Dipatlisiso maitsho di supile gore kankere ya prostate e ntse hela thata mo Botswana, mme ka gore di-stage tsa ntlha kana ha e simolola go tsena motho a re ga gona di-symptoms kana ga gona sepe se se supang borre ba tshela lebaka le letelele ka kankere ba sa itse gore ba ka tsobana le yone go itlhela go nna late yaanong ba simola go itshupa ka dikai dingwe a bo ile gore yaanong go setse go le late go gongwe ka tlhoka lesego go bo setse go le late gore motho ka bona thuso e tshwanetseng, mme re gakolle borre gore e nne kganya bone ya tsatsi le letsatsi go nna ba itekodisa ba bongaka. Le ha o ikutla o siamela, it's okay for you to just go to a facility, a clinic, to check your BP, or to check your blood sugar level, to check your cholesterol level, di kgantse di ntsenyana bo BMI, so that ha ile gore go na le bothata bongwe a bo ile gore o ka bona thuso nako e santse le teng. Re ntse re kopane gape le makalana a mangwe go nna le tsone dipitso yana go bua le borre go ba rutuntsha ka tsone dikgang tsa prostate cancer, dikgang tsa suicide, dikgang tsa botsogo ba tlhaloganyo. Mme ka gore ga re kgone go hitlhela batho botlhe nako e le one mma go na le different platforms that we are using such as social media, such as mass media, bo radio, bo television yana go kgona go fitlhela borre gongwe le gongwe ba leng teng ba e leng gore ga ra kgona go ba fitlhela ka senamana. Nka rotletsa borre gore kganya gore borre ga bawe ba sekama e tswe mo go rona, go le gantsi borre ga re tsibogele botsogo kantata tsone dikgantse. There are so many myths and misconceptions around men's health tse ke batlang gore re di kgatholose. Le ha o ka nna o bona o le rre o ya tleliniking tsatsi le letsatsi o se wa tshwenyega kana o se kwa fila gore batho ba tla akanya gore ga o monna sentle, a bo o direla botsogo ba gago, a bo o direla bokamoso ba gago, a bo o direla bana ba gago bokamoso. Yaanong ke re ke rotloetse borre gore a re tseyeng kgato nako e santse le teng, ra tle re prevention is better than cure. Yaanong re tshwanetse re itse seemo sa rona nako e santse le teng, mme re sa lebella makoa hela a sa hitisitsweng ko motho mongwe kana ra bitsa re non-communicable diseases. Re bua le ka bo HIV ka re dipatlisiso tsa rona di re supetse gore borre re santse re le ko morago mo go itlhatlhobeng ga HIV. Re ka tswa re sa phasitse the 95 targets, mme hela ga re tsenya difeleke ke re lebella ko te re tlhelele gore borre re santse re le ko morago mo go itlhatlhobeng, mme ke re ke le rotloetse borre gore a re tseng kgato so that we end the AIDS epidemic by 2030.